ku mugoroba w'ejo amarira menshi avanze n'agahinda ku bakunzi b'ikipe y'igihugu ya Maroc bari barakira irushanwa ry'igikombe cya Afurika ubwo batsindwaga ku mukino nyuma n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Gusa isi yose yarayisingiza umunyasenegal w'imyaka 33 Sadio Mane kubera geste yakoze yateye benshi amarangamutima ku isi yose ubwo ikipe y'igihugu ya Maroc yabwaga penalty ku munota nyuma yari igiye kwishyura igikombe cya Afurika. Gusa umutoza w'ikipe y'igihugu ya Senegal kubera kutemera icyemezo cy'umusifuzi ndetse no kwiyakira agategeka abakinnyi be kuba basohoka mu kibuga badatewe iyo penalty. Sadio Mane na Idrissa Gana Gueye baje kugaragaza fair play mu rwego rwo hejuru ubwo bitandukanyaga n'icyemezo cy'umutoza wabo bakaguma mu kibuga bonyine urukumbi. Gusa nyuma y'iminota irenga 15 abakinnyi bataragaruka, Sadio Mane aje gufata icyemezo cyo kujya muri vestiaire cyangwa se mu rwambaro kugarura abakinnyi bagenzi be ngo baterwe penalty. Ubwo bagarukaga ikipe y'igihugu ya Maroc yaje gutera nabi penalty yatewe na Brahim Diaz ukina Real Madrid maze bekiza muri extra time cyangwa se muri 30 inyongera. Ku munota wa kane wa extra time ikipe y'igihugu ya Senegal itsinda igitego cyatsinzwe na Pape Gueye maze ikipe y'igihugu ya Senegal ikanya igikombe cya Afurika itsinze Maroc igitego kimwe ku busa. Ikibazo mbaza mubona Sadio Mane atari nka Lionel Messi w'Abanyasenegal. Premier League yarateruye, Champions League yaraterura, ibikombe bibiri bya Afurika Senegal ifite byombi niwe wabijeje 2022 ubwo batsindaga Misiri ku mukino nyuma yongeye kwishyura igikombe 2023 ubwo batsindaga Maroc. Akaba yabaye n'umukinnyi w'irushanwa mwiza kuruta abandi 2026.